Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Usomba oye! Ine kuno ni makonda ni kwambiri. Andi anthu alumbisento kwa ine ndi chikwati chomwe sitingathe. Ndipo kupanga china chilichonse koma maganizo anga amakhala alumbisento. Mmene ndimawapo ndawa munthu wachisoni chifukwa chakuti mabenchi ambiri mulilangalanga. Usandikana khala kuti sinkhali yachisankho yonena kuti tuvota lachiwiri ndimafuna mukafunse kwa DC. Chifukwa ndimafuna kuti ineyo ndisanalowe maloni ndiyambe ndinopereka. Kutomato kunchunga kuti nipereke revolving fund yoti muzibwereketsana nonse. Ndiye mukafunsa ku electoral commission kuti kodi imene ni bribe kapena ngati si choncho Saturday mweni kozopereka ndamaso. Abalanga Mulungu akamaposa zinthu zina amakupatsira chifukwa. Ine ndikamakhala nimazitembenuza. Omo munthu akabwera kwa ine ndimanena kuti iye akhale ine nkhale iye. Situation mwapanga apai bambo wanga ali prison. Ankola ine amagulisa somba. Ndiye ndikaweka ku school nimapita kakhaba bench bawo. Ndiye mukakhala ndanda customer amakhala mmodzi achoke uko bwera uko aende achoka uko abwerereso. Iwe wachoka kunyumba kwako wauza akazi ako kuti ndikabwera ndigula ufu. Ugulisa somba uchokako ukagula ukumata. Ukagula timafuta, ukagula kajani, ukumapita mnyumba. Na kuti ndiwa business koma chomwe udiye mawa sukuchidziwa. Chifukwa chake ngani ndakhala ndikukamba ndiyakuti ine ndimafuna imo president. Koma ntaona mavuta dziko muno azanga usa opposition ndimauza kuti mavuta awa iwe kabambe sungakwanitse, atupere sungakwanitse, Joyce Banda sungakwanitse, ine singakwanitse. Yes. Even apita Mutharika okasangakwanitse. Yes. Koma bwanji tonse opposition tikhale pamodzi tisapote munthu mmodzi. Kama mavuta wina gregoku. Koma nada bwazinzanga ine ndime bandeka. Chifukwa chake ndinangoti adati adziwa ni Mulungu inu ndine tenti ngoendera. Amen. Chifukwa ngani iyi ena kumalemba social media sana pite ukachika ukapeleka makalata chifukwa ino kijana 10 million alibe.
Ndana mimi. Ine nonga 30-40 patsiku. Chifano yenda sa Japani dzikolose lathu. Osati baseko basekazi. Yenda sa Japani dzikolose lathu. Choyamba. Chachiwiri nchenda kuti ine ndimapanga business ya fertilizer. Nogulisa fertilizer ku Zambia, nogulisa fertilizer ku Zimbabwe, nogulisa fertilizer ku South Africa. Osati makwacha ya oma $. Ine kangu kan $1 million nini $4 billion. Yes. Wina ulimba na pesa makwacha ine kangu sita $1 na duti, $2 na duti. So bano ngati mulungu analipa samwa yumenewo, ine ndutenge mumenewo ndipatse ena amene auchepere. Ine sinanekera kuti nime OMP chifuna salary. Kuma ntangizana. Awafuna salary po MP adikire 2030. Tikozeka ezinthu ziende bwino. Andinonso nanena kuti ngakhale atakhala machitiko kuti salary ubwera ndio jamfuna ndidzigawa mwezi ndi mwezi. Ukabwera mwezi uno ipite kwa tomato. Mawa mwezi wina ipite kwa somba. Siku lina atenge kwa kauji. Chifukwa ine salary yo MP sinoifuna. Ndipena mchi. Bible Korani amanena uyu wapeza apata zake na Yesu amanena madalitso chomwe. Sono muno musika ine nkakuonani sometimes nimabwera chifanya chisona. Chifo muntu sungakhale pa benchi ndi sombo lufifite sizulukwana. Kama ulindiana, ulindaka zako, ulipompa kumuzi kwana kuimbila ni phone. Kakona nayo. Isilia ngapa hii. Chomana ine ndikufuna nizabwino zonse. Ngani ayi ndaboya nkhani kuti finance kanoti inokuwa aupereka ndalama Koma ngati upereka maloni palibe vuto. Ine sinu kamba sabata mawa Saturday omwe ikoza kuyamba kupasa. Atomato atamange, amasamba atamange, akusomba atamange, akuna restaurant atamange akagulenku. Chifukwa zomwe ndanena kuja kuti nakhalapo MP 2019 ndimene matuluka. Ilo kichana 2019 no 2025 no siyana. Nakhalama 2 times. Ngati munthu kulibe munthu sala pali zina sizinaende bwino. Yes. Zomwe sizinaende bwinozo ndo munthuwo. So mamakulu omachota kwa pajanala kuti. Hapo zina anabika. Sobana nitaka bana anabika, mtati nipiteso, nikakuwa zabati. Uchifuata kese timu ya mpira na muona maula hali hapa. Ala timpilo jaka sera 45 minutes. Mmakhala zabwino zachitika ndizo la kuiga ndiye makhala kochi. So kochi ameta iwe pamene betachita mwaya kadatichi usapangeso. Umuntu uso chimodzimodzi. Ine singanene ndine ngali MP zonse zimaenda bwino ndeni kunama. Koma alipo ena amene nala kwira kopya. Akwa kulumba kululuka. Yes bana burakuruka bana. Ino beranso uzabuzaba jana kuna kulani paja.
Mchimene mama. Ndabweraso nzakuzima jenala kutsala kutsabaja. Kuti tonse tiende bwino. Lamulo tulajisango amati ukaitanitsa anthu kubwera timalipira ma transport kubwere. Komanso ukaitanitsa anthu mwakhala palanchi timapasaso chakudya. Amereka nakumala kuja chakudya ndabereka. So ndibereka so chakudya kusomba. Chinda chea wa komiti ya kuchipatala adada Muhango na tose monile mose pa visuvyo vya vantu tuchitirapo ndale yayi nangu wakumsika kunyengo zose Muhango pala wanisanga waniguza mwauno waniguza kulo takulu tasangana tenu garden shelter. Pano ni mmalo amoza wakuti vantu wakwiza makola eni koma chifukwa cha ukhaliro wautolera poso matenda. Hapa nikawa MP nikizanga uzaona hapo apaso nkauka paso MP huyo akanisanga tikavirapo hapa na hapa sono awa na komiti yao cha kwamba ncha kuti tuone ukuthi ngavira uli chifukwa vimbuzi ni umoyo, maji ni umoyo, chakula ni umoyo. Nyengo zinyake pa tuchita vintu tuone kuti na mama wane ndo wakakhala kula ulo ni mwanakazi wane vingawa uli so para uya na ndena ukuwa na umuntu koma ise nyengo zinandi wantu para iwe vyose vili makola vanyako wasuzike mtunduli iwo jena kuna chitu koma para vasanga iwe ndipo kuona kuti nisuzyo apale wana tinga karantena yai ise kachokochoka katakasanga tenti vile wanyitu kuti nawo wanyitu vasenge makola so ine nakumba kuti imwe muyambe project nyake para 400 paka kale kuti vintu vitakwera chakwera wakweza chili chose na zina lake huyo chili chose hapa nikiza kuno kasopo ka azamu kakawa 70 kwashi sono ni 1200 na kunoso makhaliro waluwa wako sanga sopo wasova so pali jeso ngayo kuti sopo nwane esa uyana kawati eli ngati ndalama pala 5,000 sopo nayo tubilana kuno pala yaruta ukapenjeso inyaka 1,200 ukakwenda ni visuzyo so ichinachita akulu ni chitendena imwe ni kulekele ni 800,000 tumuambe toilet nyake kwa komaso tipenje wala wasite kuti wazapope wakusanga huku mzuzu dada wize wazapope ine na mulipini sono palo ni kumalipeleke mabage wawili wa ngoma kuti mugawane so ine kumise muzato mtole mabagi muzapeleke kwa chea kuti wazapeleke pano mabagi wawili nileke mbuso tende ili mugawane konko wana chea hapa alivu wachiwili wake awa mwape 200 ni atende mugawe rumu na rumu dendo ati taunga chumwa na mabaki wawili wa ngoma awa vizenge mwauno so pala mwachokola
mwagaisa mugawe kaufu hadi studio zinakuwa Joyce. Yembo. Pauli. Yembo namba. Jini Mungu wetu imwenye ngoro zose abaka LP ikakomeza imwe tukakuya chimbo likosa Mamaso amama wale wose naona wandata malikaya pia James mwendelani natose tafika pano na the National Party Chair, National Organizing, a Director wa Political Affairs na Deputy Campaign Director. Cha kwamba ni kuongea mose maprogramu washikangawa pangulavya umalifanya kuti imwe wantu na hawa imwe wantu mnavoyoya kusimbo imwe wantu mwasuzika nyengo ya chakwela hii swala ya jirani naso kukulike abalane voti ya pambana na mavumbozi Faba mkavotanga 2019-2020 sopo wa drama wa 71 sopo kurundo mkavota sopo ali 1,200 Hapa mkavotanga 2019-2020 nyumba ngoma zikawamo sopo kurundo mkavota na njara Hapa mkavotanga sugar kawa 250 is 5,000. Apalewane para tutoka vota sono. It's not good luka vota mudu ya kumboyeza. LP ya inezepo. Hapa luka votere mutu uyakumanya kwa wa LP vumwana mwadishi. Na wapalia wantu kumsika utine kawa LP matemu wawili panyengo ya ine ningayoya chakuti vyose vikawamia vikashika ya vilipo vinyake ni lunanga ngati mundu jazi Mabana utunajana Batakala tunajana ndio mutu Komaso tukumbuke viwemi vinyitu wachita Izwananga tukalabasi Haba mkananga Mchitendendo Ifu mtu nae wanozi atupaya naso hapa mkachitama kuwa Murutize ndio mtu wajarujapasi Sono ine kapembeka ni ine Anikaparia kuti walipo wanyake Alamanya kanangira chomene Wakumba cha kuruka Yai kurungani Chazi uruke Ine nafika sono ni kupeni chino Ine kachitalikaya kutuempiku kumba yai Na malana navo Kwa manaona visuzio vilipo hivi Afikupika mwanaruku Vukumbika uyu wa uvimanya Kutinoze vitu hivi Kose Kupika vitukuku Ngani ya maji Ngani ya masukuru Ngani ya bachipata Ngani ya miseo ya mkatimu Imwe akasawala taenda namwe Pa Kulijevula Muna mpende kama kwa chomeko Para yao wavula mgazizwa Hapa wana wautondeko tu Kulika tunozi Kulinjala ku
kulinjala masewero kana tachita masewero ndai tikomendo so akunikalishema plani wawemi mwamwali afadi na DPP itakolelelana tapulika kuti 60% ya boma watolewa wa DPP 40% tuendise wa 40 hivi kungana mwa kuti pali vinandi vasuzianga kuno kurumpi hivi boma latondeka lichite chifuka witu kuchigaya kwa kundazi yai sona mwana winu niwe kundazi para kuchigaya una wako kundazi ngoma zako zunjila pa window ina banka MP ministara nyengo ya Joyce Banda nikagawanga ngoma nikapeleka ngoma muzi na muzi kifaine ka kundazi ndio kurunga kama nyaso cha kuti kunyake ngoma za wasuza ni wakati kosa ndi mwapokelera yai mwana winu ka kundazi nikizaso na fendeleza nyengo ya madefu iwo kumba akamakana kutenge mkatora ndivyo nikupaso michitike chaka hiki sono kifanya nyengo tukwenda malo ananchomene wau ticha luzingirira lane nipe kwa miaka kuzana 5 kwati utu mvotele tola ndalama yanga umenyala ndalama tukala ya imusoka waliereni wakavuke waleka kazio kifatimiake nakulika kuti wakatola ndalama kufinka 10 milioni saba jamaa wafika wapate milioni wakulisha chido sukuru manyini nyumba wapokenge wafika kifoye pili tolindine pasifika Karibungwe mahala ilije sono ile naonga jomena fu na Mose kwa ine bora mashikiranga kuti kanisa bora ndio mmoja so ile ninajala maombi iwe ninajala bali jambo ni wapiga simu so kwa ine natupanyi sagedenge pile kani ya chao ya jubafu wani waso ndakule so ine nileke pakuma basimai kwa wana kwa walalala kuchibana Oyo ya kuti darama tupeleka je Oma tupeleka transport na fakuria wafuma wanyama wafuma mtari tupeleka chakuli ya kutumuli Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.